anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Chai ya moto show. Oh yes, mwiriri wa Just Kenya official YouTube lido karege ni makina anagia makaji za the Kikuyu mistress kana shangazi zu ndani ya chai ya moto show. Nani ujuga mahanika tukamanika mundu ogwitwo Madam Hinga itaigerete hau ira kurari muthenya mwega muno muthenya wake Esther, Tata Esther alakoragwo celebrate kana agikenerera miaka 30 nena ya weini-ini. Tata Esther alakoragwo celebrate 34 years. Nake mundu ogwitwo Madam Hinga mwanekani Dana gishara gukora kiandika ndomire thini wa account yake ya Facebook aroka arauga Esther Muthoni Ndiragu promise to beat me kuniona wa Kiudutho. Ati Esther Muthoni Ndiragu akorirwo akimwirira ati kumuhura Kiudutho hendiria goka Kenya, and specifically on this day one shall be commemorating half 34 year in the industry. Alisema kana araugire undu ucio ena out of anger and fury, and I rebutted with a contemptuous identity. Madam Hinga nera ire na kumenya ati Esther Muthoni Ndiragu augire uhoro ucio wa kukorwa ati yegi agiheo kamwonekerario o ubone gukora kihura Madam Hinga bara ya Kiudutho. Na Madam Hinga akataka I'm a peacemaker. I want her to have the best of her day now. Ati ye akoroka mundu ria wa kurehe wiguithanio na undu ria wagireire itietire ithero Madam Hinga arare thini wa gikaro kiria hau uhoro ucio urakorwo githi na mbere. Aracoka thini wa comment section aroka arauga if I take photos I'll be spotted. Ati doya bisha negomenyeka. Don't pressure me, no kunyitane. Kugo ni kurora na tukona ati Madam Hinga arare thini wa gikoro kiria haria Esther Muthoni Ndiragu kana Tata Esther akorwo celebrate kana agikenerera uhoro wa wini wake thini wa wini kwa miaka 30 nena. Ono tuko tugetirihira mohoro maitu mathaa icio mara tukorwo magitukinyira ngende citu cio kinyaniria ni hamwe twakana makina anage makaji za Kikuyu mistress kana shangazi zu ndani ya chai ya moto show thini wa Kikuyu News.